ಕು ತೆರೆಗ ಉಳೇಣಿ ಕುಳೇಣಿ ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ವಸ್ಮಿರುಹಾ ಮಾತಂ ಹೋದಗೆಂ ಕಾನ ಹೋದಾನಿ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dondoni TV ki awas khabara marhaba. Khabarakum bi badda kollani yalunganu Yusuf kiyaan. Ma fuke ban falla. Ma gina kiyamuge sababu makumbe ban fallan gossi. Mi hadisa ga aturavas mihaka gelluma nuakama kama behe farattakum khabar de. Makume wani hame wagadu edike hospital gengospa. Doctor injection jehima makume roem feshi. Ailang hamukura gotuga makume banduga besala miharu wani rangalu waswefe. Makumbe halu miharanani rangalu wamonne. Miha hisabu awas kawal dannama nimuni. Bajaveri dohaka edamu wakewalam. Wassalamu alaikum.